tunin jang holum na ananei kin hetin pathin na katong ti mana hi mihim hi kilet sa the hi pu sitin le pathin mina na kitong zo si mo ta san sing the hi pu nai aji chui piam pathin mina na kitong tam ta pathin Ahetphah lo mai ai ji a chu midang hon jong min pathin mina na to mana pathin mina thu asai mana gamo ta sana gamo zui jing thilo ai he chi to dol hi pakai Jesu Krista ama ta injong an sein hei matisut ki pa na tu pa bung sagi chang som ni le khana ko na som ni le thum ge ya he ki sunai hei ya chi tu ni a e holim na diu chi pyam ti ya hele pakai in Ahetphah lo pakai mina na kitong ti tu dol a holim na in nei di hu ya hei kasu pi dei ta te ho kacha kanau katu kacha te ho mihim hin pathin min ipat mana hai pathin kipa di lo hi pathin mina na ito mana hai pathin lunglai na umrawa hai la pathin kipa di lo hi chi ji a pakai Jesu Christian warning tabanga he chi tu he ana seya he chi tu he ana seya hin he chi tu a cholim na ai nei di ama sa pen ta pakai min ipat mana chu pathin lunglai hi lo hi he chi pakai Jesu Christa amatan ana se nei pakai e ti chan chu van gama lut ding hi po e ti chu pakai gati mana chu van gama mo lut thei lo hi ai amana sei ben a chu koi hile vana kapalung lom lambol pa bo chu lut ding hi ti chu pakai e ti chan chu van gama lut ding hi po koi hile vana kapalung lambol pa bo chu lut ding hi ti chu ikama hi pakai igati a pakai chi iko mana chu pathin chen ei don bud ding ti na hi pon ai lo van gama lut ding ti na hi poi ipiji am pakai lung lambol hobo chu lut ding ya hi Krista nei lowa Krista alung sunga cheng lowa amu akama pakai min phapu ho chu pathin dinga san thei lo hi le ya hin pathin dinga chu thed zo ya hi pakai Jesu Krista ta san lowa pakai Jesu Krista adinga ahin ho pilowa alung adon ting la alung akham ting le ta sa damon nei ting ham ai lo le ja le nam ki su gen te na om se ting le pakai gati a lung mong la mong a pe na pakai don pha lo ki ti pakai nei lo ki ti su pathin dinga thet ta ayan ilung don mana pakai hi bel ding lo hi ai ting le phat thei bo na imu nom ji se ji a pakai gati ding lo hi ai phat chan ya lo chate jong chun anul e pa ko ma sum amu nom phat se le he no e pat en ho pa hen lang nom asa pe ting anu ho ya oma pa ho ya omam ti don lo mel anul e pa ke pa lo hel ting yai pathin hi ilung don ilung kham na aum ting le ama ko ma lut dai ama wang lung don lung kham nga na bep siwa man ding lo yai ingai cha thum na bep siwa man ding lo tao na kiti jong he free si honai idu imu te na bep sil ta banga ngai tu ding hello hi adita cha pathin ko ma tao kiti chu pathinin e ma dei e ma lunggut bang e pompi na dinga tao ding hello pathin lung dei bang het do the na dinga tao ding mitam ta hen pakai ati amma thil gel bo chu su bulit ding agot pathinin ipi agel ham ti ngai to lo hil mai ating ta tao na kiti hi pathin lung dei lam het na a man cha ding ya hi e man pathin chi inop no ma puya ilung dei chu bol sa ating ti nai nai sai lo ya pathin lo pin ne sei lang ke ka tao na tam so a pathin lung chim chi ka khel thei lo chu ke lung chim zo chu ka tao na a ke khela pathin lung dei bang chu ka pom ji ka tao na ji a chu ke lung chim ka gel khil kangai tu khil chu ki khela pathin lung dei chu ki pa ta ka pom thei ji hi mi loi khat hin Jesu Krista nei lo Krista alung sunga cheng lo ho chun pakai ti dio alung don alung kham phat le pakai ti dio anop sa ting le pakai cha Ahetphah ji lo ai ta he ji a chu pakai ti ho chu pathin in Ahetphah lo hi ai pathin in ataw nau jo sam thei lo ai la pathin lung lam chu ipi ham ti na dong te kan sei ding ipakai Jesu Krista ko ma sei ji ho le manung ji ho chen
pathin lunglam chu ipem pathin na to chu ipem ti ado wa hele ipakai Jesu Krista ahin sol hita san leuchun hi chu pathin na to ahi pathin lunglam ahi ti pakai igati sanga chu ama ita sanding ama ilung sunga inay ding chu thupi ai ti hin si hi chu pakai Jesu ama tan pakai ai ti chan chu van gama lut ding ai pon ke palung lambol pa bo chu van gama lut ding palung lam chi piam pan ichon sit helwa ti a ichon si no ngai dam ichanuwa su cha na the nei ten ri lampi khat se ngul pi achapa Jesu Krista ta sana ama a jung kho a ama to hin khom chu pakai lunglam hi hin he chi chitil kho pen ta hi ti in si hi Christian hingala Christian banga hin humang lo Christian ho banga thu say artificial flower batabang bang Krista to jung khodet na nelo pin tha na nelo Krista ahin na nelo Krista ta san lo ho chun ita bangin pakai ti jong le plastic ho pa cha akisi ma khang chom lo apa jong umbelo amum jong umbelo tabang bang che artificial Christian ball to Christian hin hu ai bo ne Chisi a che Krista a zung kho lowa, Krista a hin ne lowa, Krista te klon khom lowa. Krista to hin hu mang khom lowa. Krista a dinga a hin hu pido lowa, pakai ti ho chu, patin lung lai mala ala patin dinga thet ta zo hi ti, ama sa penay hin se hi. So la ni chan na a chu pakai mina na kitong, Jesu Krista mina na kitong, Jesu Krista ama tain Ahetphah lo, nakitong tam ta umahi. Hicho chung chang tu dola chu Jesu Krista amat tain hiti aha se ai. Hichin ni chule mitam tain kaza apakai. Kay hon nang mamina tu kasi hiloham. Chule nang mamina tilha kanodo hiloham. Chule nang mamina bol mo kidang kabol hiloham. Ti a asay ding ahi. Hinla pakain ama ho chu. Kay man nang ho kahekapove at iding ay. Patinin Ahetphah lo patin mina na kitong tam to umayay. Ibola Ahetphah lo ham. Patinin ibola Ahetphah lo ham. Patin mina atohin amawa patin to hom lo hiyay. Jesu min mang cha atohin Jesu to hom lo hiyay. Alung sungawang Jesu Krista cheng lo ting la ano to na ba jong Jesu Krista pang lo hiyay. Chisi a chupakai na Ahetphah lo hiyay. Velaw chun hichilaya he ka aham na hiyay. Jesu Krista to natong khom ho chu ama ho kisun na umlo hiyay. Til zo si hivet na ahli chi a nang mamina na kato hilo ham. Amangan patin mina pakai mina na ato chu akisun piwa Jesu Krista chu impressible go na hin. Hitay nice silo hiyay. Jesu min lo pinading hilowa. Jesu min panglawa, Jesu to kitong hom lo, ma min tan na dinga na kitong ho chu, itabangin lo pi sa jonglen, itabangin kidang sa jonglen, itabangin patin chu, convince go jonglen, convince jo lo din, kahekapoy atipi tau din yay. Hitya heven na hele, ama holoy hin, pakai mina na to asi hitil tumlin ta umayay. Kad na acho, nang mamina tu kasi yu hilo hamati. Hichi prophecy ti. Nang mamina prophesy kabol hilo. Nang mamina gaw tu kasi do hilo hamati. Jesu Krista min mangcha agaw tu say do tamta. Vision kipung tamta. Jesu Krista min mangcha a kununga pad hong lungon nga tu kasi tamta. Jesun ahet pi lo yahi. Ipilhagaw mangcha a prophecy kipung ham. Hichuchu amahon kihet navinte amawang Jesu na het pi lo yai chi a chamahon pakai nang mamina gaw tu kasay do hilo ham ay lo nang mamina tupun kanay hilo ham tizong le pakai Ahetphah lo yai tu say tamta gaw tu say tamta patin Ahetphah lo umahi ting la ani na achi piham til nang mamina tilha kanodo hilo ham cast out demons deliverance ministry tado na hinko. Mitam tain hitabang so popo le patinin pizing ham itiwa. Hinay silos.
patin min lo pi din sing kat ke hin English a jong zat chom YouTube han lang a media he jong le a deliverance ministry ball ho he tam ta he ka khol he ai ka khol na ka mu do chi pham ti le hi chi holoi fake tam to mai ball tu tam ta genuinely adam mo ho chi ki ball dam lo ahiwa nga chu hi chu stage performance dinga anaki gomasawa stage a cho hong lun ting le ni ho mo dinga avet so to sim yang ka hol do ai chi ai patin tu hi ititi ding ham subla pai hol na ham stage performance na ding ham pakai Jesu Kristan til kidang abol ai ama wang healing ministry na bola platform lenta ta sim hilo hi ai adam nom ho chunga ama cha hung thamawa kidam adam sa ai pathinin til kidang abol he so bol na ding ai po pathin low pi phone zal na ding ai si a chu so ki bol tamta je sumin mangcha so ki bol tamta lagaw bu kono do na kiti tamta je su nei lowa na kitong tamta ho hi deliverance ministry e kiti ha do na ministry e kiti setanin amat hin lagawan amat som hin je su mina ka hla hi tizong le je su Krista het pi lo ho chu pathinin thet ta agel hi en hitsi a chitabang bol ho chun a chon sino kisi a Jesu Krista ko mangai na mathum lo le Jesu nei lowa Jesu lo pina ding hilowa Jesu to kiwop khom hilowa Jesu mina thilha kano da en hagaw bo ka del do ati ho chun ama hon mo akipo di wi ai a zoting Jesu nang ho ke man ka ha pu a hinti thau ding ya chi si chen mi khat chen thil kedang ka bol ti man ha mi khat chen dam lo khat ka su dam ti man ha mi khat chen agaw bo wop chu ka la ka nga ati mana chu mit vet dinga thu pi mana chu pathinin apom a hi ti ai la lo hil diu pathin thu ta ki tu hinam Jesu Krista het pi hinam pathin min lo pi ding hinam ti chi vet ti ye eli chi chila he pakai ama ten til hung ding amu masana a sei chu kay Mina prophesy about di ay waka ken ka Ahetphah lo di kay nay lo di kay kapang po iti ama ho lo pin di nga ki bola iti ting la bana cha kay Mina tila ka no do ay hinti di iti asay lai tu akum sang ni wa hita chu tu a so ga ma hita chu ipc a cho cha na sei ham ti jong hi gel do ko mo ngai chu Jesu Krista to say chu tu lai la sa lo di chu chu ti hen lang hele a ho pakai nang in na sei bang in thilong lung ta iti thai di chu tu a Jesu Krista to say don lova akidang lam idelova ta sa dam ding they chat be set na ma lagaw su cha ding lampi ki hai mil gam ti ta chu pate chan saying kate kasopi dei ta te ho pathenen Jesu Krista he ta sa dam na ding mai maya ahin sol hilo pi cha hi hen lang hele le si na mon tin a chona da sa dam lo asu damawana kal to di ta amma wang chon sit ngai dam dinga chon sit na ko na el hat do di wa hin sole cross a thi te ngai ai chu mi chon si ho thi na a thi khela thi te ngai ya mi chon si ho Krista ngai dan na chang ho a tho kit the nei nga amma jong a tho kit ngai ya wana ikal to the ne di wa amma jong wana akal to ngai ya chu hallelujah pakai ho dinga veton masa agen thei tin tang ana thu a thi a ki vuya tho ki na van gama kala hita chu hichi pakai Jesu Krista nung zui chi hiu chu ama chi tu cha jing diu ama nei lowa ama Mina Natong ho iti het la sa lo diu hi ti kan se ya thilha ka no do hilawam kidang chula ila pakain ka he papuye ti abana bol mo kidang ka bol hilo hamati kinai chu pakai nang Mina bol mo kidang ka bol hilo ham mighty works English as kiti til kidang midam sa theina miramin a bol thailo til kidang bol theina ne kasopi dei ta te ho min til kidang a bol mana chu pathin Mina ki bol ai ti diu hilo chu setanin jong ichon ham ge til kidang a bol thei chu le sit na a chu van ga mail thailo thu bo hi chu thil kidang ngai sang be set ho he azoting lep sat vai ai hum diu chu thil kidang si a pathit ho diu hilo chu it's on sit ngai dama a ji a pathit ho diu chu hallelujah
patinin ấy ngay lụt xia patinin hậu điều chứ thil dấu xia pakai mina bola cái ngày tu kilet sa ta hin humang hin la pakai het pi lo pakai nei lo ho boy na chi ipiham Jesu mina til abol ahin hinla Jesu to abol khom lo ahi Jesu to kiguizop na nailaw Jesu Krista along sungawa cheng law Jesu Krista min low pinading hilaw amma ho min low pinading amma ho ministry min chinading le min than na ding ngay tu nakitong Jesu nailaw va ministry kibol Jesu nailaw al hagaw bu kanoda eti Jesu nailaw til kidang kaboleti Jesu nailaw va prophesy kaboleti ho so sit patinin Ahetphah lo abol zo si amoho mintan na ding hiyahin. Jizia sa kabol kato. Tu kasayo at hiyahin. Kasupiday ta teho patin mi di ta chan amatil bola sa ilo hiyahin. Hallelujah patin katang ba. Kruse na kema emila at agarot ta at la ta nagala hita ta. Ahilo ahli adivasi hola at kakalsongan tripura gamsan na ng katsiin. Kasupiday tati ho hitabang til ho to say na chan kanay ting kadop sang numpen tahi Jesu Krista met chon si ho kela at hinalet ho kit na hiya kaloy hon dong men sing son leisit sunga nakipa na pen ta ipiham atin Jesu Krista ho chon sit kela thina le thokit na ho dinga su chan nai na diwa anato hi kaseya mit le longa pakai nei ngai lut nan thu kaseya mi ho chon sit ki si hongwa altar kola pakai mi chon se ka hi nei ngai damin tia Jesu Krista hu hing pala leng pa dinga akisan he kai dinga leisit chunga kakipa na pen tai katine hallelujah Azi chumihemin ito apat vanga ema zong kikihuhing taylaw koy matsal hagaw kihuhing taylaw so patin na tong ho hinars kanin doctor team ta inlo ane di asut pi igap agapi ho bang may bawkit so mihemin Krista ngay lut na isay tuy khang lena tuy khudza lavat khat kisay tabang may so Crusade dunga tu kasaiting le Krista na ngay ludan ho kasaiting le sailing lal ka kisabes senen mit pumin pakai nangay lut na tu saya say chai te hil nang injong na say chai go ding ahin saya say chai te hilo si nang man kay hot son sit hol kela nangay lut na nei mo sawa na tisan na so na hung ti hi to say te boy tin ka say jin Iwa nga chuve leo chun pakai na Ahetphah lo mi mo chun Jesu dop sang na mong talo nang ma mina til kidang kabol hilo ham nang ma mina he prophesy kabol hilo ham gaw tu kasi do hilo ham abol zo sil sa ma ho mintan na ding ama ho kidop sang na ding ay pakayan Ahetphah po katin ko magkatawin pakai nalinggam na tong dingin kagulhan hoy lai tenang manay ko Bible school ho akahon simen ahela tu nang malenggam na kahintong kain khulum kaya kakipana pen hi pupol na say bagin kay wang ipakai Jesu Krista ting pel tutay lo tunag matsa song hihiling hitsiding nga chawan noy kay madinga kipido kay hiwan noy dinga kipido kahi itziya sa Krista nga ilut na domsang dinga naigun nang mahet pite nang malenggam na to kato ka namin katsoy ne katinay Jesu mina na to tamta Jesu na Ahetphah lo tamta o menay Jesu mina na to Jesu na Ahetphah lo ding chiking ay to ipijaya patinin Ahetphah lo ham Jesu na Ahetphah lo ham Jesu Krista mina na to wang wa Jesu Krista khut na ahin ho akat do lo wa Jesu Krista alung sungwa cheng lawai Jesu mina na to wangwa so amaho hi Jesu Krista to ki khut sob lawai Jesu Krista khuna ahin hu pido lo ho ama thu tho an tong dom ho pakai lung lam ipiham ti hollo pathin lung dei lam ipiham ti hollo
Patin na to hi o, patin to say hi o. E malung de ya to ha no ma no. Amawang patin lung de ya to hi til no milaw picho. Ihi na zo si pi mang pi do ngay cho. Itahan na zo si pi do ngay cho. Pasupi data te ho. Hito ba nga mihimin Jesu Krista na ilova. Jesu Krista ta hingkom lova. Jesu Krista along sungat siyang lova. Jesu minana ato hi kichat tayo. Azi si patinin na chung chang tu atan ding ay. Ye chan patin ngayon. May pihon dyan. Jesu Krista minana kitong. Jesu Krista min low pi na ding hilaw. Jesu Krista umpi kalaw hil. Babel in song tabanga kisa ministry patin na to na tsu. Mo atasan hiwin lang. Mo zi hiwin. Jesu amabaw zi ding ay. Mihimin sutra na ipitay po. Siya si Jesu minana kitong. Jesu pang low kiti tsu. Ito asan low di upang low di. Ding le atum na atsa. Pakai matay na doon buta atsa. Pakai nang mamina. Gaw tu kasay da uhiloham. Nang mamina, tila ka do da uhiloham. Nang mamina bol mo kidang kabol uhiloham matile. Ipakai amatain. Ahetphah talo picho. Patinin Ahetphah ilaw. Patinin apay do amamina na kitong. It's a tuju. Bungsi gi chang som nile tom. Matisut kipan ito bungsi gi chang som nile tom. Na aheti ay Jesun ente istate. Jesun amamina di lo taan na tong hoza aheti ase hi. Hiting chule kay man ama ho chu. Kong ta kasay pia. Kay man na ho. I mati chanin kaheka po ve. Vo chon sit bolte ho. Kakoma kunin si mangun katiding ay. Til niya kasay na hi. Kay man kaheka po ve. Vo chon sit bolte ho. Til tum kasay ay. Kakoma kunin si mangun. Ahetphah lo patin minana kitong. Nato hakaham. Kisiin. Pakai anga na chon sit ngay dam tumin. Patin minana kitong lo. Patin sanga na taasan zo na umam. Nalunghayin. Pakai belin. Katetsaan nalunggelo nga ito vin kasupi. Kasakanaw katute ho. Patin Ahetphah lo. Dingin patin Natong hin. Patin Ahetphah lo. Dingin tusehin. Patin selo hil patinin asayit hihin. Patkat le na chung chang tu patinin hin tanding. Nang kayman kahekapoy. Patin hikilip na tehilo wahi. Patin sunelpe adan hoy ahipoy min atu tu aat ding ahit ito. Zova kitu ito. Na zo say na hong kimanding na zo say na tuhong kitanding. Patin tuwi kachep na tehiloin. Patin na to zong kachep na tehiloin. Masa penahi pakain. Kay man nang ho kahekapo vet ito. Kanahet ka saw na hizong atilo pizza. Ibala patinin Ahetphah lo ham. Son sit lunghay na nelo. Jesu Krista taasan na nelo. Jesu Krista domsang nomlo. Jesu Krista takigwizop na nelo. Pakain. Kay man nang ho kahekapove. Azi sa kay man nang ho itin nakigwizop kapove. Ken kahepapove. Na prophecy uzang kahepapon. Tilhana no da uzang kahekapoy. Tilkidang na bolo uzang kahepapoy. Aji chihi keito. Kibol khom ahipoy. Chijiya cho. Kayman nang ho kahekapove. Anina acho. Chon sit bolte ho. Workers of lawlessness. Daan di lowa na tong ho. Tungay lo ho. Kinew sa anom lo ho. Tilkidang bola akingay to va mawacho. Patin le atu angay nom lo hicho. Patin le atu aza bol lo hicho. Patin tupi ling said Bible at kisunzong at so nga mo hicho. Tizad dam cho.
Pathian le kabun van le mang ding ahen ka thu wang mang lo ding ahi ti chu Pathian thu ki chat si het lo zi owa chu Pathian pan lo na a Pathian na tong a ke ngai tu vai ta chu Pathian ka hei ti a thupi nit lo ho chu mi zo ahi ti a zan le ka tot khat na bung ni chang li na ho ki se chu Pathian mina na ka tong ai Pathian ka hei ti a Pathian thupi nit lo ho chu Pathian ding a thet ta zo se hi dai chỉ a chu pakai Jesu Christan ke ma mina na na to manuwa chu kan ka het duty na ai po ke to ki gui zop na him na nei po ke min lo pi na ding di him na na tong po ke le ka thu na za bol po vana ka pa na za bol po ke na su chat na hu hing po nei za bol po Pathian la gau ting na za bol po na ho na ki Pathian sa ove na ho na ki pakai sa ove na ho na ki lagaw ting sa ove chi si a chi tabang mi hi mo ken ka het pha lo ding a hi ka het pha po ve John sit bol te ho dan di lo wa na tong ho ati hi a hi at sai na a ka ko ma ko nin chi mangun ki chat om dan ihon mi hi min Judon jukham savaho ahilova ahile michon si a michon thang hui ho so Pathinin ka koma konin si mangin ati dam atil hinai sai lo pogi pute ke hi ngahon ke man ko chol do sa ding na hi beti azon pe ta ki man nu mai nu chu min seli ding ati ahile koi man thi mo na chan lo hi ta atile pakai koi man ti mo e chan tapu e ti ke man jong ti mo ka chan tapu e tu kal chon sikit ta hen ti zakai ina chu chi a sum ne gumi chu tax collector chu mi chon si chu ho in jong kai be se lo mi ding chu mi na ki ho pi nom lo chu hi chi nei hu hing na lung ta e ti chu Pathianin mi chon si ho chu akoma ako chu ama wang Pathin mina kilema Jesu Christa mina kilema Pathin het pha lawan na tong ho chu Pathinin kakoma konin chi mangun ti chu a hello mong a chon si mong ho chu Pathinin akoma akwa ngai dam ti chu hin la self righteous Pathin chon di na ki copy lo ama na phato a kisung ama Pathin na to a kisung Pathin dom sang lo kiti ho chu Pathin ding a thet ka koma kunin chi mangun may deal he Krista akuna pampai ho namun avele may deal kiti Kristan apampai ho namun setan le sot tolen o namun ibola hitsan kaya chu pakai mina thu kisaya gau thu kisaya pakai mina thilha kinodo pakai mina bol mo kidang bola ki ngai tu ho chu pakai na het pa lo ham aji chu ama mina na tong hiza Jesu Krista to ki guizok na nei lo hi Jesu Krista nei lo Jesu Krista to kalsung khom lo Jesu Krista to tong khom lo Jesu to relationship him nei lo ho chu pakayen he pha lo he ani na a Pathin thupi nit lo ho chu hi chon sit bol te ho chon sit bol jing puma kichapo sa jing puma kilet sa jing puma pakai minana tonga ki ngai tu ho chu hi ama lo pi na ding ngai tu ama min chin ding ngai tu Pathin lengam built bol go hilo ama lengam build bol go ya kichi the te Pathin na tonga na ki ngai tu jing la ya Pathin mina thu se na ki ngai tu jing la ya Pathin mina thil kidang bola na ki ngai tu jing la ya Jesu Krista to na ki guizok na om lo ha hele Pathin na het pha lo hi ting la thum na a chu alung pun di lo hi alung pun wa chu wrong motive anyway wrong intention anyway a main intention na chu ama ho min si na ding
amo homin phat na ri si ato zo ato ka ti jing ji so nang ma mina la gao tu kasay da uloham nang ma mina gao tu prophesy ka bol uloham nang ma mina thila ka no da uloham nang ma mina bol mo kidang ka bol uloham ka patinin ka kiti angay nom lo yai patin na to na anang kison na umpaw po siya sa patin pang talo ahin patinin Ahetphah lo hitay ali chan acho patin low pi na ding hello mihim low pi na ding akit to siya sa patinin kahit hapuhi ati siya kasupi day tate ho hinkhukat se inay sungahi patin to kiguizop na ngay chu Jesu Krista ihuing pulileng pading akisanding Jesu Krista to kiguizop matil zo se pading patinin ipi na to ti cha tupi agel patinin ama dinga itabangahin ko na manam ti tupi agel mitam taen patina dinga itabangahin ko amanam ti gel ko lawa patin mina ipi ato amti he Kilting lo sa patin mina kitong jong na patinin accept di lo din. Nang nadi ka siya chun patin minin nat katong iti jong sun patinin accept tay lo din yahi. Patinin ama mina na tong Ahetphah lo aday pi lo tam tao mina. Patinin aday pen taatsa ama mina ipi na to di chilo. Ama di nga hinhu iti na manam. Tingla ama di nga itabanga nalamha ama tupi itabanga naninam ama itabanga zung nako Krista azung nako hinhu namanam hichu atupi pena agel sizitsun tunin patinin Ahetphah lo pakayin Ahetphah lo pakay na tong tam taome sizitsun patin lenggam na tong ho patin Ahetphah lo na tong nahi kaam patin nga kingay tuin patin lenggam na sa ado gudham patin lenggam pudo di nga nakingay tuham nang lenggam tungdo di nga nakingay tuham patin min lopi na di nga natoham nang min tan na ding na lopi na di nga natoham patitsan kingay tuin chule mi pihok kasi num si jay patin minan tu kasi zau si gao tu kipong zau si prophecy kibol zau si le til kidang kibol zau si le bol mo kidang kibol zau si patinin Ahetphah di na hipoy patinin Ahetphah lo til tam ta tukisay tam ta umahin nakitong tam ta umayahi azitsu patin nelo patin totong khom lo patin min mang sa Pakai min mang sa nakitong ho so azoting le Pakai na tsungsang tu atanding hi ama ho tabang nung zui mina nahi ka Jesu Krista huing pulaleng pading agisan lo nahi ka ale nang zong ama ho talin mat ding bang bang namat ka ding kitchen patin Ahetphah tu kisay itabangham patin Ahetphah na kitong itabangham ti patet sa navet tua Krista ta nakiguizop na patet na sim de na Krista azung na ho chay na kaya akon ni gaya tulong kaya tasan na tu dad Christian kat na hiding chu atupi pe na hiti tu niya at say na tilho na akan sa iya. Tuni ay holim na pakayin Ahetphah lo Pakai mina na kitong tam taome zitsin hitabang hola chin ching tay tayin hinhu mga hitin Krista azung hodin tigo hiti Krista ita san nawa pang bet sing hiti ti tuwa holim na inayo anangay ho zo si nom namun si wa hatsung nung Pakai patinin pati na butawhan